Почитувани гостин денеска во мие интервју е Борис Вујчик, гувернер на Националната банка на Хрватска и поранешен заменик главен преговарач за членство во ЕУ. Господине Вујчик, вие сте гостин на Националната конвенција за ЕУ, на сесијата Справување и борба со корупцијата и заштита на финансиските интереси на државата. За Северна Македонија во последно време се упатија доста остри критики, бидејќи нема напредок во борбата против корупцијата. Како Хрватска се справува со овој проблем? Дали по членството во ЕУ се уште државите се соочуваат со ова горливо прашање? Има ли сега механизми за полесно справување со овој проблем? Da, ovo je jedna tema koja je očito u pregovorima Makedonije vrlo važna. Ona je bila nešto manje važna u našim pregovorima nego što je trenutno u Makedoniji. Međutim, korupcija je svuda problem gdje postoji. Ona dovodi prvenstveno do misalokacije resursa, budući da se resursi države, poreznih obveznika prvenstveno troše na neefikasan način gdje postoji korupcija, što dovodi s jedne strane do slabijeg rasta ekonomije, a s druge strane do nejednakosti u društvu, što je jedno i drugo loše za standard stanovništva i zbog toga se protiv nje treba svakako boriti. Postoji cijeli niz načina da se sa korupcijom nosi. Jedan od njih je neke preporuke koje danas vidimo ovdje na konvenciji, koje se prvenstveno tiču transparentnosti, jer transparentnost čini korupciju skupljom i težom. Kao što sam rekao, danas teže je krasti pod svjetlom nego u mraku. A današnje tehnologije omogućavaju veću transparentnost nego što je to bio i slučaj pred 10 ili 20 godina, prvenstveno zbog digitalizacije, koja nam omogućava da državne račune, proračun, vrijednost državne imovine učinimo transparentnijom i dostupnom svima da mogu ju vidjeti i procjenjivati. To je jako važan korak, ja mislim, činjenje transparentnim trošenja državnog novca. Međutim, postoje i druge mehanizmi. Jedan od njih je recimo smanjivanje prostora gdje se korupcija događa. Korupcija se događa najviše na razmeđi između privatnog i javnog sektora. Imate malo korupcije privatni sektor ili javni u principu se događa ovdje. I što se više smanjuje taj prostor gdje se ona može dogoditi, smanjivat će se i korupcija. Jedan od načina da se to čini je privatizacija onoga što se može privatizirati efikasno, ali to zahtijeva onda i dobru regulaciju tih sektora nakon toga. I napokon, isto tako važno je imati sankcioniranje korupcije, budući da je korupcija nešto što nije dozvoljeno. Proces sankcioniranja je važan jer on, kao što znamo, čini trošak korupcije većim od koristi koja se može njime dobiti. Znači, u situaciji u kojoj vi procesuirate korupciju na način da oduzimate nezakonito stečenu imovinu ili stavljate nekoga u kaznu, zatvor, čini percipiranu korist od korupcije manjom od mogućega troška, zato je to isto tako važno. I to se odnosi kako na uobičajene institucije pravne države koje gone, znači kaznenu odgovornost za takve nezakonite radnje, tako i recimo Ministarstvo financija koje uvijek može provjeravati da li je nečija imovina u skladu sa onime kako su plaćeni porezi. Znači, sve tri fronte pomažu da se korupcija suzbije, znači s jedne strane činjenje transparentnosti, trošenje državnog novca, smanjivanje prostora za korupciju i na koncu gonjenje onih koji kaznena djela čine. Како поранешен заменик главен преговарач со ЕУ, можете ли да ни кажете кои поглавја сте најтешки или пак можеби најскапи за преговарање? Какво искуство имаше Хрватска во текот на преговорите? Pa bilo je naravno lakših i težih poglavlja. One su
nekada horizontalno, ja bih rekao, u svim zemljama su neka zahtjevnija, neka manja, ali postoji neka koja su više specifična za svaku zemlju. U našem slučaju mi smo imali pregovore u kojima smo ostvarili 80 naših zahtjeva u pregovaranju acquis communautaire koje komisija i zemlje članice Europske unije prihvatile, najviše u području poljoprivrede, ali i u drugim poglavljima. Imali smo dosta teške i tehnički zahtjevne pregovore u području pravosuđa i vladavine prava, koje su ticale efikasnosti pravosuđa i nekih bilateralnih političkih pitanja, ali recimo i poglavlje tržišnog takmičenja, gdje u hrvatskom slučaju su dosta zahtjevni bili pregovori oko subvencija, recimo za brodogradnju ili za proizvodnju čelika te industrije, pa je i to se isto dosta dugo pregovaralo i pri kraju zatvaralo kao poglavlja. Tako da, ovisno dosta o specifičnosti u pojedinoj zemlji, će neko poglavlje biti teže ili lakše za pregovore, ali sva poglavlja zahtijevaju dosta tehničkog razumijevanja acquis communautaire, odnosno pravne stečevine Europske unije, kako bi se ti pregovori mogli relativno brzo završiti. Naši su pregovori trajali 5 godina i 8 mjeseci i oni su specifični bili po tome, kao što sam danas rekao, da su to bili prvi pregovori na način na koji Makedonija danas pregovara, gdje ste imali takozvane opening and closing benchmarks koji se moraju ispuniti, tako da i da otvorite neko poglavlje ste morali već ispuniti neke zahtjeve, a onda dodatne da se zatvori. Ponekad su oni za otvaranje poglavlja bili i zahtjevniji od onih za otvaranje poglavlja bili zahtjevniji od onih za zatvaranje poglavlja. Tako da je to, ovisno od poglavlja do poglavlja, ih činilo zahtjevnijima ili manje zahtjevnima. Хрватска за релативно куст период од почетокот на преговорите стана членка на ЕУ. На што се должи тоа? Дали имавте подготвени институционални капацитети, можеби на националниот консензус, или пак моментумот тогаш во Унијата беше таков? Pa ja mislim da je jedno i drugo jako važno. Ja mislim da je temelj, kao što sam danas isto naglasio, za uspješnost pregovora politički konsenzus. I mi smo od početka pokušali taj politički konsenzus imati na način da su svi dijelovi društva bili od početka aktivno uključeni, znači politički pozicija i opozicija, kroz nadzorni mehanizam pregovora koji je bio parlamentarni, ali isto tako su bili od početka uključeni i poduzetnici, znači udruga poduzetnika, sindikati i dijelovi građanskog društva koji trebaju dati potporu tome procesu. Znači, jako je važno da od početka svi budu u potpunosti uključeni kako, budući da pregovori traju duže vrijeme, promjene eventualne vlada do kojih dođe ne bi doveli do usporavanja toga procesa jer neko nije bio uključen dovoljno od početka ili neki dionici u društvu. Isto tako važno je imati u samim poglavljima, u pregovaračkim skupinama profesionalce, eksperte, ne neophodno samo politiku, nego baš eksperte koji mogu doći ili iz akademije, u našem slučaju su puno njih dolazili iz akademije ili iz privatnog sektora, ovisno o ekspertizi u pojedinom području. Хрватска од почетокот на годината го воведе еврото како платежна валута. Каков бенефит досега има тоа за граѓаните? Како се одвиваше преодниот период? И дали тоа може би доведе до поскапување на производите? Apsolutno, euro je vrlo koristan za Hrvatsku, znači koristi eura daleko prelaze bilo kakve troškove uvođenja eura, prvenstveno na način da uklanjaju tečajni rizik. Nema više vlastite valute, ne mora se više prvenstveno centralna banka brinuti o stabilnosti valute, tečajni rizik se ulaskom u eurozonu uklanja. Što to znači? Možda je najbolje vidjeti u ovom trenutku ako se usporedi recimo trošak zaduživanja kamatne stope u Hrvatskoj
ili u zemljama Europske unije koje nisu u eurozoni. Kroz zadnjih 2 godine, ako usporedimo to, vidjet ćemo da su troškovi zaduživanja, bilo države, bilo poduzeća, bilo kućanstava u zemljama poput Mađarske, Poljske, Češke, bitno više narasli nego što je to bio u slučaju u Hrvatskoj. I tu se vidi korist za sve sektore, i državu, i poduzeća, i građane od ulaska u eurozonu. Mi smo čak došli u situaciju početkom ove godine, jer smo uveli euro od početka ove godine, da su nam troškovi zaduživanja, recimo za stambene kredite, bili niži nego u Njemačkoj. To sasvim sigurno ne bi bio slučaj da nismo uvodili euro. Хрватска е позната дестинација на македонците за сезонска работа. Дури во јавниот сектор работниците земаат неплатен одмор за да работат сезонски во Хрватска. Дали бројката на граѓани од поранишните југословенски републики што доаѓаат на сезонска работа во Хрватска го пополнува бројот што недостасува на работниците? Da, to je u Hrvatskoj tradicionalno glavni, ja bih rekao, izvor dodatne radne snage u regiji, znači cijela regija. Međutim, Hrvatska se u zadnjih, ja bih rekao, 5-6 godina bitno promijenila u smislu da mi imamo sada neto imigracijske tokove u zemlju, upravo zbog radnika koji dolaze iz inozemstva. I to je u početku bilo prvenstveno radnici iz regije, uključujući i Makedoniju. Međutim, danas su ti zahtjevi za radnom snagom puno viši i mi smo došli u situacije gdje recimo 2017. Otprilike 1% zaposlenih dolazilo iz drugih zemalja. Međutim, sada imamo tu brojku koja je došla do 8 ili čak možda 10% po nekim procjenama radnika i sad dolazi puno radnika i iz puno udaljenih destinacija, prvenstveno iz Azije. Господине Вујчич, ви благодарам за интервјуто, што имавме можност да го направиме. Hvala vam lijepo.